Singagayela ku-Ward 5 lapha kule incident enkulu kakhulu eyenzakeleyo eSabhabha Polling Station. Sinanzelela ukuthi kulabantu akade bencedisa abakhulileyo ukuvota. Kodwa abantu labo bebephiwa laba ama-ballot papers bevota. eSabhabha Polling Station bathe sebekunanzelela ama-polling agents bayiphakamisa le ndaba. Kwaze kwabizwa i-command center isidzibi ukuthi izolamula. Esikunanzelela ukuthi yona le yodwa esiyiphikhileyo esiyidobhileyo i-incident upresiding officer weSabhabha ucine sacrifice ukuthi yena ngokwakhe akasayi kuvota kodwa uzokhansela ibizo lakhe acompensate ivoti lele bese lifakwe ngulowo muntu oncedisayo. Ayisilo ukhetho bese lukhangelele eZimbabwe lona. So okwenzakalayo ukuthi ama-presiding officer mase sikhangele wonke abelecele njalo abesebenza encedisa laba abantu abeZanu akade bebuya bencedisa ukutshontsha ukhetho. Into ebuhlungu kakhulu esi-experience leyo le eSabhabha Polling Station. Siyabonga.